بمناسبت هجمار یکم آگوارا هواری کوبری 93 سالان علی جلالت علی بدرخان و هاتو چاپ کرن 15 گلانه و که جشن زمان کردی تی پیروز کرن لیتوی همو درفتان کردی جبر صدمن جهه هنجی نگهشتی آستا گوتی خواستن نه tabi peşketin hene le hejmironu kara beje bitabeti bu bakur mironu kara beje ku bejin zaman Kurdi bitabeti kurmancı ji xateri خلاص بوی رزگار بویم بیش. جبو وی که جبو اولاهی جهولی رابه سر پیشین دوی زمان کردی ببا خودی ستاتوی یک فرمی و ببا زمان پروردهیه. و جبو که بری هر تشتیجی سیاست کردن بیشین تفکر سیاسی کرد دوی برنامه که وانی زمانی هبه. UNESCO raporunda yani Zazacan'ın درapora UNESCO'da Zazaki nava wan zamanan de kulber mirineye. Lgori merravş veji xarabtire. Lmalan edi Zazaki naye axaftin. konuşulmuyor. Dehali hazırda bi dehan televizyon, rojname, radyo, bi sedan malperin interneti u medya civaki hezeke balkeş diginin Kurdi. Her sal neziki siyaset pürtük dene çapkırın u ferbuna zaravayın Kurdi jî her geçtirdi be. ورewşa زمانی Kurdî bi her warî bi zimanê din re zimanê dewletek din re miletek din re muqayese dikin rêyek pir dûr û dirêj li pêş me ye. Tabii dema me de zimanek wek berê bi tu awayî winda nabe. Me besta me ne eva wek zimanekî plastik û bê zimanê jiyanê. Vêga Kurdî halî hezir ji vê yekê dûr e. Kurmancı û soranê nüfusê xwe gore Zazakî hina zaf e. Yani o sebeple Zazakî nazarê kurmancı û soranê de tepiya me de nüfusê xwe kemo. Li gorî zimanzan û pisporan divê siyaseta Kurd helwesta xwe bi temamî li ser zimanê zikmakî biafirîne da ku ziman bigîje cihekî bewle.